Aha noneho wowe ukora mining ya W coin, ngiye kukwereka uburyo bavuze dushobora gukora task yo kuyihuza na Trust Wallet. Ngira ngo nimba udafite Trust Wallet muri MetaMask yawe, uze kureba kuri video naraye nshyizeho kuri YouTube channel ya Mazarex, urebe uko bafungura Trust Wallet kugira ngo uze kubasha kubihuza. Trust Wallet ugomba kuba uyifite nimba uri umuntu ukora mining, kuko nayo ni nk'ikofi ibikwaho amafaranga cyangwa se ikaba yanabasha kuyohereza. Ubwo rero nawe waza kuyifungura, video igaragaza uko bafungura Trust Wallet nayo naraye nyishyizeho. Noneho tugiye kuyihuza rero na mining ikorerwa muri Telegram yitwa W coin. Biragenda bite rero? Nk'uko babivuze, turashaka Trust Wallet yacu ahantu iherereye. Trust Wallet ngiyi, ubundi noneho tuyifungure, badusabe kuyifungura, tuyifungure. Ukimara kuyifungura gutya, urahita uza hano muri search, dore ni ahangaha, nurangiza wandikemo tone, uraza wandikemo tone, ijambo tone gutya, nurangiza ukore hano hasi kuri search ah'ubururu, ukore kuri search muri keyboard yawe kugira ngo dushake iyo bita tone. Kanongere nkore search, sorry ndabona bitari kwihuta ariko birakunda, reka nsubire inyuma gakeya. Ni ukuvuga ngo bimeze gutya, reka nkande hano muri search, imbere yuko mpajya ndakanda hano handitse copy, kuri aka kamenyetso, kugira ngo coin zose zigaragaze mbone kujya muri search. Ubwo noneho nibwo nkanze kuri copy, nibwo noneho nje hano kuri search, ngiye kwandikamo ijambo tone. Ngira ngo tone yigaragaje. Ubwo rero ikimara kwigaragaza gutya, icyo nkora mpita nyikandaho gutya, nkayikandaho, urabona ko hari link ibaye copied. Ino link yabaye copied rero ndabisubiramo kugira ngo birebe. Ni ukuvuga ngo nkanze kwa aka kamenyetso, ngakandaho, ndangije njya muri search nandikamo tone, kuko ariyo nshaka kujya kubikuza. Noneho mpita nyikoraho, ubwo ntwaye link. Nihuse rero ndahita njya muri Telegram, ajya muri Telegram kugira ngo ndebemo mining nshaka. Hari mining nshakamo ariyo yitwa W coin. Iyo mining rero yitwa W coin ni iyi ngiyi, niyo badusaba kuyihuza. Bisaba rero ko uyikandaho nayo nk'ibisanzwe, warangiza ukayifungura ugakanda kuri play nk'uko bisanzwe, tugategereza igafunguka. Urabona ko barahita bakubwira ngo W coin na Trust Wallet ni ibintu barimo bahita bagaragaza. Noneho ikintu mpita nkora, ndaza hano hasi ahangaha handitse tasks, nk'ibisanzwe ndakora hano kuri tasks. Nimara gukora kuri task hano hambere, n'ubundi barahita bambwira ngo connect Trust Wallet, ngira ngo urabibona. Ubwo ni ahangaha, ndakanda kuri connect Trust Wallet, kubera mwibuke ko na copy link, ya link ya Trust Wallet na copy ngiyi, naha ngiye kuyishyira. Ndayifite kuko nakoze copy, ndahita ngishyira hano. Ubwo ngiyi ndaza nkandemo, nkomeze mpite nkora paste. Ubu nayishyizemo, then nkimara kuyipestingamo, ubwo ndahita nkanda hano handitse ngo connect wallet. Urahita ukanda kuri connect wallet, urabibona ko bihise bikunda 20,000. Ubwo none icyakurikiraho, naza kwiri ijambo rya follow W community, nayo nkayifollowinga. Urabona ko n'ubundi nsanzwe nyifollowinga. Ibyo byarabaye. None icyo nkora, ndongera nyifungure, aka kantu kameze nk'akakubo, ubwo ndakora hano kugira ngo kino nkivemo, kuko iyi task yo namaze kuyikora. Ngira ngo urabona ko byabaye connected, ubwo aha ndagaruka inyuma, iyi task yo yamaze kuba. Ngira ngo ubonye ukuntu mbikoze. Noneho nanone urabona ko nyigarutseho gutya, ngarutse muri tasks
urabona ko nanjye yabaye connected, byabaye connected kubera ko harimo aka kavi byabaye, ahubwo hari utundi dutasks ngomba gukora. Ubwo ngomba gukora aka gatasiki ngakora n'aka ngaka, ubwo reka natwo ntukore. Follow Trust Wallet on X, ubwo ngiye gukurikira Trust Wallet on X, ndaza nkande follow Trust Wallet nkore kuri X, nindangiza nkande just once, ngiye kuba followinga. Ibi nawe nibyo usabwe gukora kugira ngo biriya bihembo nibiramuka bije nawe ubitsindire. Phone number, reka nze nandikemo wenda username Mazalexis niyo username yanjye kuri Twitter, niyo bari kunsaba. Sorry gake, reka nze mbanze ndoginge muri X byihuse. Ndabona hariya bari kunsaba ko X yanjye igomba kuba ifunguye, hari igihe iba yilokinze, ariko nzi ko nsanzwe nyijyamo ntasabwe password. Reka turebe uko bimeze mbere na mbere. X ushobora kuyifungura ukwayo, so reka nkore nyijyemo yari yifunze, ndakora kuri continue with Google kuko njye nsanzwe X nyifite. Ndakora continue with Google, njye muri X yanjye. Nawe uze kubanza urebe ko Twitter yawe ifunguye, nibyo byiza, ukabanza ukareba ko ifunguye. Nanjye ubwo nsubiye inyuma gake ngo mbanze nyifungure nyinjiremo. Urabona ko ubu ngubu ndimo ndagera muri X yanjye. Aha, noneho ngiye kujya hehe sasa? Urabona ko Twitter nyigezemo n'ubundi ndabona notifications zitandukanye. Reka nisubirire hahandi, ndagaruka hano ngira ngo niho narindi. Noneho nkande kuri verify, nkanda kuri verify, barambaza nimba nabafollowinze. Sorry, reka nkakuremo nongere aka gatasiki ngatangire gushya. Ndakandaho follow Trust Wallet on X, bayime ore kuri just once, ukurikire urebe. Nasubiye inyuma ariko nta kibazo. Ubu noneho X kubera nari nayifunguye bihise byoroha. Nawe uze kubanza urebe ko Twitter yawe ifunguye. Ubwo rero ngiye gufollowinga Trust Wallet, nta kigoye kirimo, ni ukuza ngakanda hano kuri follow, nkabakurikira, ngakandaho na kano ka notification, ngakanda kuri all notifications nkazajya nzibona. Urabona ko Trust Wallet nayifollowinze, na hano kuri follow all nahafollowinze. Icyo cyabaye. Noneho ndakanda nsubire inyuma mve muri Twitter. Noneho mpite nkanda hano kuri verify kugira ngo ndebe koko nimba namaze kubafollowinga. Ubu niko mbikora. Ubwo ndahita nkanda hano kuri verify, check again if you have joined. Bari kumbwira ngo follow Trust Wallet, nzi ko nabafollowinze, reka nongere ndebe nta kibazo. Bansubijeyo ngo nongere ndebe ko namaze kubajoininga. Kanegereze ndebe kuko bansubijeyo. Biba bisa nkaho bicalenjinze ariko nta kiba gikomeye cyane, urakomeza ukabikora ubundi bigakunda. Urabona ko bansubijeyo ngo nongere barebe nimba koko nabikoze. So ni ukuvuga ngo ngiye muri search nkandika wenda Trust Wallet, mu buryo bwo kugira ngo ndebe neza nimba nabakurikiye. Ndaza hano muri search, kano kamenyetso ka search, nkakandemo nandike Trust Wallet. Ni ukuvuga ngo niyo nahita nkandaho gutya, biragaragara yuko ndi kubafollowinga. Biragaragara rwose ko ndi kubafollowinga kuko nawe urabibona hano ko handitseho I am following them. Ubwo ndabakurikira. So reka nsubire inyuma rero kuko biragaragara ko kubakurikira kuri Twitter byamaze kuba, ahubwo nyine igisigaye ni ukuverifyinga kugira ngo bampe ziriya coin bari kumbwira. Reka noneho ubwo urabibona ndakanda kuri claim, bazimpaye. Ubwo bakizima ndahita nkanda kuri ijambo claim, iri jambo claim ndikandeho, ngira ngo urabona yuko zibaye received.
nimba zabaye received nta kindi gisigaye, mpita nkanda kuri aka kantu k'agakubo ngahita mvamo. Ubwo urabona ko iyi task nayo nayikoze. Noneho barambwira ngo follow W on X. Iyo nshobora kuba nsanzwe nyikurikira, ariko reka nze nayo ndebe. Izi zose ni task ngomba gukora. Urebe ukuntu ndi kuzikora rwose. Ubwo ngiye kubakurikira hano. Nkore kuri follow. Ndebe ko iyi W nsanzwe nyikurikirana. Ubwo reka Twitter ifunguke nabwo. Niyo mpamvu nababwiye nti Twitter ni ingenzi cyane kuba uyifite, yo na Telegram muri mining. Ngira ngo urabibona ko nsanzwe mba following. Ubwo rero nimba nsanzwe mba following, ndigarukira inyuma nkore verify. Barahita bambwira ngo check again if you have joined. Ndongera ndebe nta kibazo. Ngaruka inyuma kuko bampaye claim. Nkore kuri claim. Urabona ko naho bampaye 20,000 bya coin. Nindangiza ndakora ku gakubo nabyo bivemo. Noneho hano bari kumbwira ngo like the post hano. Ubwo ni task ya kangahe? Ya 4. Naho barimo baragenda bampa coin 20,000. Ubu ngubu rwose ndi bukuremo coin zigera mu 100,000. Ahangaha rero barambwira ngo like the post. Ndakanda hano kuri activity. Noneho like the post nkandeho. Ubu bagiye kunjyana kuri post yabo. Ntegereze. Nawe nuko uri kubikora, ujye ubikora gutya, nuhura n'akabazo ugakemura nka kuriya nabikoze. Ngira ngo urabibona. Noneho hano baravuga ngo 20,000 zishobora kuzatangwa, za airdrop zatangwa na W coin. Ibi ngibi ngiye kugera hano hasi aho bigera. Nindangiza ndakora iki? Post bavuga niyi. Ubwo ndaza hano kuri like na repost. Like the post. Ni ukurikinga. Nindangiza wenda nanakore repost, ntacyo biba bitwaye. Repost. Gukora repost ukanda kwa aka kantu kabaye icyatsi kibisi, ukanda handitse repost. Rega ngaruke. Nabikoze. Umukoro bampaye nawukoze. Nkore verify. Ni bya bindi barambwira ngo check again. Nshobora kongera nkakandaho, nkahita ngaruka inyuma nihuse, ngakora kuri claim. Urabona ko hano naho ndabyakiriye bino 20,000. Naho ndakora ku gakubo hano hejuru bivemo task. Urabona ko nayo nayikoze. Like the post. N'ubundi hano hari tweet the post nayo nabikoze. Nshatse nakongera nkayiretweetinga. Retweet. Ndongera nanjye nkahita nza hahandi kuri retweet. Nayikoze niyo nashaka nagarukira aha, ariko reka nongere mbikore ntacyo bitwaye. Urabona ko nabikoze. Nkanzeho naba nkoze undo, ariko nabikoze. Ubwo rero reka nigarukire ngiye nabikoze. Nabikoreye rimwe, nawe ushatse waza kubikora. Nkore verify. Bambwire ati check again, nongere nkandeho, ngaruka inyuma. Si ngombwa gufungura biriya, nkore kuri claim. Iyi task iyi retweet nayo nayikoze ngiye gukora like. Nakoze like mpita nkora retweet. Ushatse nayo wabikorera rimwe cyangwa se ukaribuze kubikora kimwe ku kindi. Ubwo noneho ndakora ku gakubo task mbe ndazisoje. Ni ukuvuga ngo urabona uko screen yanjye ihise ihinduka, ntabwo ari uko yasaga. Dore ni nkanda kuri tasks. Ni ikigaragaza ko task barambwiye ngo congratulation. Aya magambo nawe yasome. Aya ngaya reka nyaca akarongo yarebe. Urayareba akaziga. Congratulations, your campaign reward will be delivered soon. Tasks completed 5 out of 5. Ngira ngo hano ndabona ko handitse 5 out of 5. So dear friends, namwe mwabikora gutya kugira ngo mugerageze amahirwe. Hashobora no kuzaza ibihembo birenze ibi ngibi, cyangwa se ukaba wanahembwa zino coin nabyo ntacyo. Ubwo rero reka turebe, bikore gutyo. Unakore subscribe nimba utarayikora kuri Mazarex, kugira ngo nzajye nkomeza nguhe mining zitandukanye. Ushobora no kunyandikira kuri 078 045 73 62 kugira ngo nzajye
mbana nawe, mbashe no kugushyira muri groupe yanjye ya WhatsApp, aho ntanga update day per day. Sawa sawa turi kumwe.